Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silin Sang Puya Ramchunga Shrileng in Zi Omlam Alapan Lo Wangin Chanchin Thalo Ngai Thatu Te In Thada Lova Film Kursun Somzel Turin Kan Ngen Chewa Mani ina Tam Tu Le Tul To Palo Chuan Pon Chong Lo Turin Kan Ngen Chewani Shriven Atan Heng Mai Tuam Na Wa Midang Nena In Thata Kut Le Mui Mai Silfai Te Lo Ngai Poi Mo Ula Vaccine Lak Thai Huna Lo Le Thau Turin Kan Ngen Chewani Zofia Du Neitan National Helpline 011-239-78046 emo 1075 le Mizoram Helpline number 102 ate biak thei reng ani tuna chuan chanchin tharilung a thak chhun zomang u tuin hna le borok tha siam nan thing iphunang uti thupui mangin voin khan Mizorama Green Mizoram Day man ani Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thanglen na kai hroin Mizoram COVID-19 in kho khena kalpui mek voin khan thlir ho ani Ramchunga COVID-19 shrive mek zat atla niam zel Myanmar sipai ho du da chuan an ram hruai tu hlui Aung San Suu Kyi chu eiruk thu buai an siam sak tui hna le borok tha siam nan thing iphunang uti thupui mangin voin khan Mizorama Green Mizoram Day man ani a Environment Forest and Climate Change Minister Puti Jalan tlonga chuan heni polhen thu cha soin Mizoramin kumina kumdang zong ain ro adong harte ram kang na sa te luilian kam te tui khur tui hnatlem chhotial tial te chu ram ngole nung chahum hal that tok lo awanga siam tu khuarel ti chiat wanga lo omani atia Mizoram ram hrisel thengthonom le borok nuam tak kholum lutuk le volutuk point ati hri om wak ngai lo thin chu abo chho meka tanlak thar a hun to tak zetani ati heti la hian ram ngole chevel borok chezel tur hum hal nana Green Mizoram program kal thlanga thingphun puitling tole puitling mek te mutur aum tanual chu alomam takzeti soin minister chuan Mizoram wane na chu khotin deuh thoin van tlang humal ngo community reserve forest an neya YML NGO ten ramnga humhal an nei boka Environment Forest and Climate Change Department point National Park Wildlife Sanctuary le Notified Reserve Forest te anei chu ani atia Minister chuan mi puinhena ngen na siamin mi malram zau tak tak en kol mumal lo om nuala heng mi malram te hi kang mei chhuat tan na mun ani chok thina wangin ngai van zui turin le thunun lo kang mei chhuat pala kepen chhona chang hriat thar ni se ati Green Mizoram Day hi Mizoram District khopuya te manani a Falcona Mizoram College of Nursing MCon muna chuan minister Pulal Rot ki mahovin thing phunani a minister chuan ram ngo chereu le tuin hakang chat ven him konga Channa le zol turin mi puite so mani he huna hian kumsang ni somni pakhat chunga kang mei ven konga district ti thaber puanani a pakhatna Mami district pani na Sersip district le Pathumna Siha district te Loman pek anni Aizol district chunga kang mei ven konga thok thazual kho Pathum puanani boka pakhatna sumsui pani na tachip le Pathumna mual khang khwa te hena Loman hanani bok Loman pakhat hen sum fai cheng singa pani nen cheng sing thum le Pathum nai cheng sing ni baka Saides na kengtel ani Lunglei district a chuan Green Mizoram Day pola in khom chu Lunglei DC kulo thungan e kai hruain Hatim campus komzola ne in Lunglei HPC vice chairman puloma mato chhongin a man pui ani Lunglei district huam chunga kangmei laka invena lama khoti tha pathum te chu zobok changpui le Lungdai South ani a thingphun tu agency sarkar department pathum le NGO le pol noya pathum than ani bok Champhai district a chuan DC Pimeria City Zole Hovin New Champhai Horticulture Office tuala hun manani a kangmei ven him le ramhum hal tha khuwa lungphun lian tual cheng le vaphai te chu than ni in chanchin bu kangmei ven him trulzia zirtina thuziak tha pathum pasal tha daily landrol daily le rilipui daily te hena loman hlanani bok he hun man zo hian New Champhai le zo khotharin kar National Highway kongpui thar kongsira te mualbu vum le District Park Shringnang tlanga te thing chi sang aphun tura road big ten an phunani Sersip district a chuan Sersip DC Pukumar Abhishek Hovin Thenjol Khoibel Phula Golf Course and Resort a Green Mizoram Day honna nei ni a he huna hen Sersip district a kangmei ven konga thok thakhuwa thanchu te hena Fire Prevention Award hlan ni a pakhatna chu wancheng te ni in pani na chu kho pani sial sir le khobel ni in pathum na chu islungdar ani Sersip district a hian Green Mizoram Day polin Government Sersip College NSS Unit Eco Club le State Medicinal Plant Board Directorate of Ayush Mizoram Changdun chuan ram huldam doi Sri Van Kain Sele Zola tipun ani theinan mala hovin college campus a thinglen tak tak ding sa bula an phuna
heng hi aizol lama tanga ayus department in an pek te ani Kolasip district a chuan jing dariat khan green Mizoram day polin thingphun hatlang ne ni a he hun hi Kolasip bial to MLA puke larin lena minister chuan a man puya Kolasip district chunga kangmei ven na konga thoktra village council de chu pakhatna thingthal VC panina khamrang VC le pathumna no chimluang VC te anni mami district a chuan green Mizoram day chu National Highway 44A mamit penga man ni in mamit bial to MLA Poets Lazirlen na chuna man puya he huna hian mamit district village level fire prevention award sakni somni pakhat pona ni a pakhatna ngalchom panina kortha south pathumna kan munte anni Longkai district a green Mizoram day polin Longkai sarkar department sang le MJA Longkai district te chuan Longkai le mampu in karkong puikama thingtriak zani somret pathum phunin thatakin an hung ngala Longkai le mampu in karkong kama hian tundin hmana chuan thingtriak phuna turem chang om to lova phun to sa thataka enkol zuilama nasazoka tanla kani tur thu Longkai DC Dr Andrew H Balandikan soi kumsang ni somni pakhat chunga Longkai district ka kangmei veng thabera siachang kon thanni in panhina south lungpher pathumna paithar khuate than anni Health and Family Welfare Minister Dr Arlal Thanglena kai hruin Mizoram COVID-19 in khokena kalpui mek voin khan clear hawani a lockdown kalpui lai mek soi hawani ba ka karle lama omdan turata na thania hriate soi hawani a soi hona hian local task force MKHC MOT le joint NGO coordination hruai tu te ba ka COVID-19 dona konga malatu sarkar department sang do ho tu ten zau takin ngai danan soya atrulangin State Executive Committee on State Disaster Management Authority in Rohmanna an siamang meeting a hen containment zone chengte vil dan turle malakna kalpui chunjom dan tur chi sang soi honi a ol samzo ka mi puiten sample an lak thina turin Rohmanna thar siam atul thu soi ani bok ripui kai zinga anazwal an punchak emo wangin in kolom mun tur po Rohman bel me kani thu soi ni a amun ma nei bel po ni se athok tu tur healthcare frontline worker anin delo wanga harsana om thei sutkian nan volunteer mamo belna anasa thu soi ni in malak dan tur atana thate soi honi IDSP ho tu te report atalan ani danin kumin April tha positive mu chhu mi sangkha zaru somnga panga zinga za somnga pore chu tual chunga in ka chong ani line May le June ni som thlenga positive mu chu zinga za somko pore chu tual chunga in ka chong anni Longkai district ko thanglam wasei kai thanga om karlui wana COVID-19 positive zan chu na thomeka positive za somli paruk mu chu ani to karlui wan hi Dr Pathumin an thuchil meka medical team ten nimin khan sample zathum paruk endikin positive somruk panga mu choni a sample endiki voina chunjom ni in voin khan sample zathum somseri pani endiglani in positive somret pakhat mu chu ani thu Longkaya kan correspondent lal ngetaral te chuan adong karlui wan hi shikai zon chu ol samjok nan district magistrate in containment zone apon lai ni a in zahni somseri pali omin mishing cheng zakwa somthum velani chung ko shikai te chu an mani in lama khung hranani a forcia mithanem tak dalu anni bok voin khan ram chung marchak state assembly speaker ten internet kal tlangin meeting an neya he meeting a hian Mizoram legislative assembly speaker pulal rin lena sailo pu atela marchak mi ten chi le nam awanga en hranna kan to thin chung chang le chumi awanga harsna thleng thin te soiho ani soiho na nei nuwa marchak assembly speaker te mingin marchak mi ten chi le nam awanga en hranna le harsanna an to thin te alore thena tura malaturin prime minister Rajya Sabha chairman Lok Sabha speaker ten hena zia ka thani se antia atulangin sarkar lai puya pala intin se antibok ani voin khan Mizoram chung district pakwa vokpu shilena hmuna African swine fever wangin vok somsari pakwa anthia heti hian Mizoram chung vokpu ria wanga thi hi vok sanga zasari somparit antling to ani voin ve khan African swine fever ve niarin hel vok somthum pakwa anthia heti hian African swine fever ve niarin hel vok thi zong za chu zathum pakhat antling to bok HNVT department room han lockdown chuan naktu khian Alcof farm sat eka vok somthum vel an suan don ani chanchin thar hi all India radio aizola tanga puan ani ramchunga COVID-19 rive mek zat atlan hiam zela darkar somni pelikala chungin singli sangrule zani somret pakhat atlan hiamin rive enkol mek hi noi som pakhat singni sang khatle zaruk somser pakhat an ommeka heti lai hian rive mu chua hi nimin khan singkwa sang khaja sarile panian oma rive enkol dampo ni somni pakha chung chu shikai mu chua ain an tam to a nimin khan rampuma rive enkol dam noi khat sing thum sangli le zanga somret an oma ti hian rive enkol dam to hi vaibel chani le
nuai somseri pasari chuang anam to a rikai to atanga chutin za somko pali point pakwa pathum ani heti lai vekhian hria wanga thi hinimin khan sangthum zali le pathuman oma ti hian hria wanga thi nuai thum singruk sangthum le somsari pakwa an om to ani vaccine hi dose viable che somni pali le nuai ruk pek to ani Myanmar sipai ho tu te chuan anram hruai tu hlui Aung San Suu Kyi chu eiruk thu buai an siam sak sipai te chuan pi Suu Kyi hi poisa le rangka chaka thamna ala ni nan pu'a thiamlo chantir ni chuan kumsom panga chung lung in tang thei ani a hei baka hian thu buai dang paruk an siam sak boka February ni khat khan pi Suu Kyi hi man ni in sarkar thune na po sipai te nan langa la heta tang hian in lama hren chun zamani a court ma ain lan ti lo chumi puite ma ain lan to lo ani sipai ten Myanmar sarkar thun ena an hne chu nu hian rampuma mi puiro rel du in lungolo na lantian ngalani a Assistance Association for Political Prisoners ten anjir chen danin voin thlengin sipai te kota hian mi zariat chuang an thi to a mi sanga chuang chu man ani to bok ani chanchin thar ser ti top na na tang pui tui hna le borok thasiam nan thingi phunang u ti thupui mangin voin khan Mizorama Green Mizoram Day man ani Health and Family Welfare Minister Dr. Alal Thangena kai hruin Mizoram COVID-19 in khuwa khirna kalpui mek voin khan thlir ho ani ramchunga COVID-19 rivei mek zata tlatniam zel Myanmar sipai ho tu te chuan anram hruai tu hlui Aung San Suu Kyi chu eruk thu boin siam sak chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani